Baik hadirin pemirsa yang berbahagia, begitulah tadi atraksi tari ular yang sudah lepas dan sudah lenyap dari pandangan Anda bersama. Dan menginjak atraksi yang selanjutnya inilah pelawak dari setiap budaya lewat irama geding bar Jabar. Ajoget may nga ola. Ah, apa dayo? Muso. Sala, sala. Mo nang alawa ah. Nakumek ta tao. Ya, cer. Mala. Jok make bungkol apa? Apa na? Make bungkol. Bah, Alalaw mo la.
omong ah. Ada apa? Dia tak ada sekali. Mak bisa. Mereka omong gelak lagi sukir. Ada lunas lah. Apa nah? Ada lah bajarnya tak ada sekali dia kisah kasar. Alhamdulillah asokor dak materapat. Jangan gitu dong. Ayo kita setelah hari raya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon tambahin ger. Apa? Minal aizin Izin wal faizin. Mohon maaf lahar dan banjir. Mohon maaf lahir dan batin. Oh, batin lahir. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, iya pal kaki je. Kita rondi pekarangan. Mohon maaf lahir dan batin. Gitu. Iya, kami dari grup pelawak nyuun sepura. Apa? Minta maaf yang sebesar-besarnya. Oh iya saya maafkan deh. Beun ngocak deui. Iya, mau cak iya ge. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Mas, gitu dong. Oh, ndak entar kop colon nonton gigin ge. Ba. Masang boleh. Ruwet. Ayo. Masang gigi. Bah. Mohon maaf lahir dan batin gitu loh. Oh, tajuk. Kaki hibu de bejer neng kok tak ada dah lek. Ada apa? Apa cak lek? Boleh entar nak pakai sanguin. Makanya kalau seorang pelawak nggak boleh ambil uang. Boh, aji tepak kepepet. Apa? Mekar. Boh. Mekarapan? Boh, abang. Banyak bang meker ya? Laku berai minggu tanggal merah. Senin mulai boleh mekar. Apa cak? Mekar. Yang- Laku ketanggaan sesetia. Iya. Online setia. Ah. Kebai Senin le. Iya. Laku kan ketanggaan kebai Selasa. Oh. Selasa BTBN. Maafal ge. Wah, Rebu Bina Harta. Maafal. Bota apa lah cak bubun sebiye Roma. Yang kalau ngetas gila dah jada lauk benih apa sentas ruah? Apa? Angsuran ni. Angsuran Kang Sukir, bang. Yang punya guys siapa namanya? Cak Sukir. Sukir. Senajan akar jam mendatang jaran kecak lagu kuade beda elektron benih keng kepunyaan PC benyan dunia keng terus mesenengakin anak. Mak pinter. Angkok ya tahu lah. Mai brekes. Bah, tanggi me, anu, kotak. Angkok karuan. Usaha naman termoga beri kelancaran. Tak, kelakon naman termoga. Tade alangan bisnis terus aja ke gudang. Mak pinter. Orang kakek. Mai tekem. Bah, tanggi me yoker. Ada apa? Sagelak kena. Ada apa? Kinajang. Wah, cek nyeng. Jojo nangis nak kan. Ya mau nak kena bidan kan mau nangis kan ya. Nyeng anan siapa nangis ya? Duh, cep. Dan anak sosok nang minggu kena. Wah, kelero. Anan mak. Sagelak sampai nyongsep mak. Sukir. Enggak sih gebay odi enggak ada kasih kobasa le mebek tuh sampai kelupai. R. Rapa setita keluar Sukir. Apa? Rapa juga tojuk wa tengah labeng. Ada apa? Nemuin di sana. Ada apa? Beri mari bi Sukir satos. Bener satu pun. Wah, compengan tapelan satos. Aduh, ada dia beri satu. Apa? Jongkok gila nyongok nih anu notal nak kan nak lek 2000-an punya. Jangan diremehkan. Abah du bendel nih. Apa? 2000 noh. Ria. Nah, Tenang. Anteng-antengan. Seanteng Ria. kalonge. area saya mah Cak Sukir.
Cak sukir. Hasil. Engkok mon kalong tak sepira. Arab apa? Dak babanya ini. Kemarin mondok lauk. Tuli otak ini. Arab apa? Atarat pinggir jalan loh. Apa? Mun tak lok-lokan embu. Embi ro colon. Hah? Embi. Kok lebon mek celok embu. Cok gelek siang ro. Kok alakon. Iya. Kok kigun lebon embu. Teko cih dengok. Karena kan embu nembik kok. Aduh. Boleh dimakan Engkok monde ire tak sepere dek. Apan? Abu sengo tak stop plus terima aja bunyan kre. Mak open sukir. Lah iya beja apa? Ya lah polong kepit tanah jauh semak polong kemantan laki wa dateng mosok tak keluar gitu. Sandi yang dikawinkan. Lah, are bini ne Siti mut main. Main apa? Tanya yang benar. Siti Roka kayak siapa dia? Siti siapa lo? Lah, Siapa? tahu Lu tanya. Dia marah kah? siapa? Oh, Yu Fatima. Tenggonir. Sedang nyumping Bang Ocak. Terima kasih. Bukan, bro. Lah iya Siti Fatima, si Andi. Si Andi. Bah, selakeen ngandi je nyaman. Lah iya, Sandi. Lah iya Sandi jadi selakeen tuh kopok. Boh, bini Siti Fatima, Sandi. Lah iya Sandi jadi selakeen. Fatima kok. Fatima segini Sandi. lakeen. Boh, siapa kabin? Masalah. Lah iya lakeen nyaman Sandi binin Fatima. Loh, Siti kok. Apa paling kok saya tanya? Lawat TV lah. Bener. TV ngomong dia. Boleh lah, tebo jadi cok mesin benerin kok kapi. Bah. Mak buru pokok-pokok. Bedapa? Mau ngeter sing agemi loh. Apa mak buru? Apa? Tuli lobar ya. Apa? Takut banjir boleh. Akhirnya. Ya Allah. Sompata ketek raming golek. Dina. Hah? Dina. Tina segini. Seraja. Ya ah. Iya. Sampai minggat deh. Hah? Colokan. Apa lah? Maasiaran. Mosok mingget deh. Apa? Merantau. Oh. Sayang. Loh, dia kan tak balik. Tak tak oleh golek kuliah. Ayo mari-mari ngalah mekar mingget. Ya kenalan kerap Serong-serong ngalak. Pakai goblok menurut ngalak. Embulu. Apa? Ada kan ada tontonan boleh ya? Lawak apa abi aja. Anjo sekejap kok lawan sebit-bit paling 3 jam. Inilah ludruk. Abu. Mau ngak ria le. Nak. Ah. Yes. Loh, hop. Apa le? Makmut kok. Aduh. Jodoh anak. Jodoh. Siapa nyawan kelampir? Hah? Mak kurang ajar. Pancen iki aki bi kok tekae. Nah, abu Sandi le, Sandi. Rek kemantan ya. Iya. Aduh nyolet rokok. Iya, buka anak kak. Colok sampai ngak corongan senyepak nyamane tajoknya. Jodoh kita mas. Setap plus masuk pul. Njok berjalan. Akin pet apa kaki lek? Tinggal jalan di desa mau menyikok. Kok. Pulang sa aku wah. Putul aku wah. Sayang, namanya siapa? Mas. Ya. Kulo. Nami kulo. Nggih. Kulo. Nggih. Saestu? Nggih. Aduh sipul nyaman ya. Aja lingake lek pun. Apa lek?
Dineneng dek ya. Iya, Munyi. dia remah. Ora roger ya. Tanya ki. Ngapunten. Asmo setan. Berah kakek. Mati. Do. Arab. Aduh. Tak monyet. Lele. Aduh kobong marine dia. Aduh jok kepek. Mone kepek langsung tayengen. Loh, namun iku ah. Iki muni nyok iki. Cek. Loh, ndak muni. Hah? Loh, jajal gegem arek urip. Wah, aduh mek coba ae. Bodoh orang suruh bergem dan kok Roman Leodi enjok. Salah tahu dia lekin dek. Cek. Muni wes. Cek. Asmo Apa? Ah? Apa? padha wedok. Aja ngono. Asmo Dalem Mas, dalem. Dalem Mas, dalem. Mas, dalem. Dalem Mas. apuh, mak punya rambanen lek. Punya rambanen nah. Rambunan apa? Hah? Rambunan apa? Disa kok nyengok rambanen. Ojo guyu ae. Rambanan apa? Ndak wegah aku. Oh guyang-guyu kapanane nguyuh. Ndak. Oke. Kok tidak perlu ndek ya? Bekempet, bekapi di nemolan. Di negara. Alhamdulillah. Iman kuat. Set. Intihanan tak kuat ya. Sekemah Mas. Sekemah saya tak kuat Mas. Hah? Sekemah. Ya menengkok di karuan dek masih neguk kaki di engkok karuan. Ada remang. Engkok ro neremo, iya engkok karuan ya. Saya tak terima. Kacong nih. Sekemah Mas. Mbok la. Delok e pesen nepon lek engkok. Aduh. Delok Nyawa. lek. Sekemah kok. Nah. Kir atau klam pikir. Sampeyan kok mentono. Aku bojo ndak ono sapa sing kate jahe tenok. Sampeyan kok komen saya. Ya Allah. Aduh. Aku miyongku agini. Agini, Bud. Delok. Oh, kaya. Hah? Anyap cep. Delok klambine ndi sing bedah ya. Lah, penutup iki. Delok. Ada tang bocoran dadak nakmu. Bayaranku dah ono. Apa ki bondo jahit? Ki tak nomor ono jahit. Aduh, ya Allah nu, mak tega kene. Meno kan. Kenapa saya sana sudah? Aduh, lah. Tajuk. Hah? Ayo. Dah remah. La. Jalan TV lah. Gendong kok bilane brogo. Aduh. Pelawaknya ini Enggak tak mikir pelawak kok. apa? Kenapa bila aku yang gue pun stop plus kemarin deh. Cak ya tak ada. Berkorbanlah kepada seseorang wanita, bro. Korban. Ragana korban kok. Siapa aja? Wah, demang gini. Siapa ke? Tak tahu aku. Siapa? Tahu kok dibikin kelupain. Kerja kudu tak nyaman ke. Aduh. Temen pelawaknya ini sekarang 4 personil. Apa mak nyongok dalam pintu? Bak lebar, Bud. Berapa? Sekelan, Bud. Betul, nalaku jai. Konsantari du malam nyaman, aku boleh. Aku boleh. Mulai di kan santari nyaman dah. Ada apa? Cuy boleh. Kenapa long bi juga? Coba dong. Temen kita ini masih banyak, bro. Masih banyak. Ada Faiz, Ada Mas Andi Pratana Longsor.
Pratama, Andi Pratama. Andi Pratama. Aduh. Aduh. Ya menoreng sek-sek mai sambi ya. Ada apa? Kaki gunda pak dan neneng lagi ngot serengotan. Nah. Oh, long ngak kenong. Coban langsung tuh. Aduh, ditompain aku ya pun. Sentimen kaki cibut. Apa coban mak pedis ya ki. Mari datang docek ya kok. Aku noro pitis-pitis kena. Apa ria? Ger, ini cemer jenis tung. Lero kok ria. Apa saya kebiaki? Engkau le karuan wa emak bang. Alonja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mubalik kiai. Alhamdulillah Begitu beri paper ya alhamdulillah. malemangken sakancaan iundang sareng Bapak Sukir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak pon duken. Metu kuwi. Amiroan gue bener. Hah? Kok mau namero na tak sapero. Apa? Tinggal juling lagi long ding sengot. Atau empok data sapi. Anak-anak mau balik Oh, mau balik yung gila. Dosa kaki. Toron kiai ya. Nana pon duden. Anu pon duken kelero pon duden ya. Mayu areng sareng tungaaki Kang Sukir. Bagi odik riyo itu ngagin. Malay selamat. Oh. Segebei selamatan malam mangken moga oleh gentese barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampura demah. Apa mulai pagkila assalamualaikum mulalo. Pili siya do aja ke indin. Mari. Kayak ingat. Oh, marin lagi yan. Kaya nyaran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya lah. Mau maca Fatihah deh lah. Malam mangken pada sehat kapiki. Enggak. Alhamdulillah. Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngamuk ka. Tanya mau ke dalam mah. Apa? Dia ngocak amin. Apa? Assalamualaikum boleh? Nenek mau balik. Apa? Mau terus sakit ya tinggi darah kok. Darah tinggi. Gua takut stroke. Mau tinggi darah. Tak kira jo. Khusus ka Pak Sukir menabi sakanjaan nandi salah on seporeki. Gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa bukan? Aduh. Ada apa? Hari ini datang pakai kiai. Pengajian dek ia melolo. Ada apa? Tak kira tuan rumah sana jo. Bejo pesen salah sebu. Pesen bejo salah sebu. Aduh. Dodo. Ning sepu cara kacir ya. Cok tedung.
May tokol. Nag-uongguan melolo tadi main jorin sokir nga da. Aba tadi main tak pegeng kok. Aduh, eto kolbaan sila coro ko. Bakit coro engkau lang. Menegel lagi siya. Selamat nyadang botrek. Korek kancan na po. Sengocak musun siapa? Ko Pak Is. Aduh, Pak Is. Oh. Marke. Dila tak denger. Masya Allah Gusti Pangeran, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illallah wal qayyum. Oh, sabu tebak komat. Beres. Dek rem. Ang korek kan pegede ala apolong wi kake pun. Sapa long mingko ro kaki? Abba. Pak Is. Derem. Jan kening lah harang iki. Cek metu. Marke. Pernyataan ngari rajen. Ora aja ya. Tak mau. Saya nggak apot sekali. Marah, muka kancer pada paenga. Paenga. Mancing rohung kake pun. Apa? Engkau re Pak. Pak. Apa? Ini sampai takut TV kok. Lemang lo anu mantelik. Andi demen le. Aduh. Andi suknya sedih. Ya Allah ilahi ta'ala, ya Allah bila naik semate. Mama mati ya pun. Dan nanti mati. Harapan di le. Andi sedihnya soki suknya. Marah. Mon kacang seneng re. Oh, omong ranying. Tengok, gede. Ada nama andi arah pelek. Bu, sedih Andi soki sukses. Andi kepunyaan tunya stres. Baik. Ini. Dalam mesipul. Ah. Andi soki nyamong ter. Heeh. Sukses sedih pul. Oh andi ini anu. Andi yo anu. Ini jangan ngocak sukses lah, ngocak sukses. Oh andi sukses. Anu ni bang nono. Ada. Oh, lo mau kerajaan dah iya. Miran keluar. Mesti sedot. Dot. Ya. Siapa yang sedot? Aduh. Ajli ngaki terus ajli ngaki mero le. Ajli ngaki long menako Aduh, ambu. Aduh, didim. Aduh. Demah. Ada ya pul. Pul. Ada ya pul. Demah. Arya, Yalah. marah. Loh. Ya. Loh. Arya andi sukses. Saya ngocak sukses apa? Pakai. Sukses. Oh. Kok nyet. Ya tak mau. Sukses. Mon denreng stres. Mon sukses soki. Ya pesen. Ya Allah Gusti Pangeran. Selebar kena. Aduh dia, tereng Andi. Marah. Cek pasang aduh ya Allah. Aduh songkon le punya abu to mangah. Ya Allah. Nyaman reng sukses pul. Berjaga pul. Pul, berjaga. Cek sepeda ada jaga ngecek nyaman nang dak iya songkon dah. Jera kesokin ya pul. Benih kesokin dia. Aduh. Mak jun saran biaya gitu. Mak tahu ke ayah ke pul. Ternyata nerima kenapa ada lah. Lah. Bah. Berjaga pul. Berjaga. Berjaga pul. Lah. Peda dah tak ada jaga ngah. Aduh ya Allah rosak peda noreng di. Nyaman reng sukses reng hari ya pul. Ada ya pul. Mau reng sukses nu paruh dampat. Lah arek.
tak tegur kok. Ada apa? Katanya daging rendah apa yang dia deh. Kitrin lah malah masak sekoni lek. Engki nek. Sopan. Opa. Engki. Terima. Bosak. Ngereng. Alhamdulillah. Mai tokol. Apa? Engkau gelak pesembeng tak bu? Ya bir ya pesenep. Lili lian ungguan melulu. Sabar apa bir kau tinggi darah. Darah tinggi, Bul. Buat aku stroke. Arhab balik. Aduh. Rebi tambit di penyakit sek-sek. Belap. Tahu remo bede bese tak angang ah. Jangkau tahu sada iya lagi jangkau mari bojor kir. Todus engkau monde iya kir lungguan nilai tanah todus. Kemat retan kir. Todo makin nyelok tretan ya, Bul. Ya kening ke tambah ke majar mekar nih. Di Mekah. Di satu segemi. Etorin bah. Di apa, Bul? Ah, Di apa nih? kuku bima campur ceritu. Kebay jemok anti cacingan. Paling senep. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Colokan serah. Colon kake. Apa cak nabul ya? Inilah pendidikan Pak Matko Maka. Assalamualaikum salam. Engkau aja bebeda remah. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh boy ya terus sakit itu. Tungguan kote, Bul. Enak. Seporan segula ba? Seporan kong langkong seporan ba? Seporan. Seporan. Nyon separuh kah? Separuh bah. Ki. Bul. Oh ya, Bul. Seporan. Nak sodok lah. Tapi nyotok, Bul. Ada gua negu pulem-pul nah. Napa bah? Seporan gibag. Dan kaulah raja tu sedap panjenengan. Mi bolan lo boleh salah seporan lagi bah. Seporan saya sebung batas sekibag gitu. Seporan bah. Apa yang penyok? Ih gila nih. Boleh tanya-tanya. Tanya apa tanya? Masjid kamu ki? Masjid. Hah? Masjid. Oh, jangan ada yang Arab. Mau masjid deh. Jangan ada yang Jeti. Oh tak beresongku deh. Kok emak beda masjid? Neng beda kasa? Beda. Engki. Banyak sejamaah ki. Oh punya mi pola asolat depan dengan. Punten. Mi pola maca Al-Quran. Punten. Mi pola adung ada pangeran. Punten. Abirit. Punten. Solawatan. Punten. Terus. Ngambung ngesaren. Allah masak. Aduh aku lupa kongku kena. Mau sholat ada. Dan kau le tanya-tanya boleh ki. Kenapa mas? Songai Wah kamah. semak. Kamah. Bebereknya bodoh. Nikah. Engki lawannya bodoh. Banyak yang mandi ki. Banyak. Oh, engki. Mandiem dia. Punten. Malah uduk. Punten. Anu napa mas? Nyong orang mandi. Lala. Sabar. Allah. Aku. Copan ngeltok. Apa? Buk sesek kok.
Ki beden kaula nikah kaento nikah bede keparlona. Perlu napa lek? Jering bulan nikah jeregen. Engki, Bulan nikah butuh anggota. oh, anggota napa lek? Bulan nikah jeregen kentok. Butuh anggota. Engki Jregen kentok. laku bulan noro ki Napa? nyambiake segintel. Napa? Kesembuhan. Jadi saya akan toan meluluh. Bah, karua sing aku tong-tong karua. Kan terus. Oh, bila saya bagi. Mulai berlamba kan terus. Sungguhnya kan terus apa? Aku kan terus. Abu, mak bau tahan ngakit. Abu, mak benger. Pola kancana empian compok bedepil Pil apa? pil rabies. Boh, cengkok tolong nepate. Ngamokan langki. Noro. Engki bulan nikah. Oh, engki. Bula buto toreng telok 4 gula. Iki, bulan ora. Anapa? Ba, bulan ora ba? Gemak aja. Ba, Marah. bulan ora ba? Engki. Pagoran. Makan bang. Empian noro bula. Ja. Anapa? Takoy pengarek isapin nembak bulan kakek. Engki bula buto telok anggota. Ki? Bulan nikah endi belu lekor job. Abuh, norok. Cakep na larang. Belu lekor job nikah sepeto lekor tak jadi. Belu lekor. Saya sepeto lekornya tak jadi. Setaruh lagi belum tentok. Daripada tak ketanggaan. Mon setarop nikah pun bulat deal nikah 4 lekor juta. Lekor tuh. Cek beda permintaan tuan rumah. Dek remah. Soro main telu hari telu malam. Mate. Balekor juta telo hari telo malam kerotok-gotokan deh ya. Betambit molen panen deh ya. Ini kada kok malia. Empian tak puron 4 lekor juta nikah pun manjer ponan ke bula. Abu, lemanjur. 50 juta panjer. Welah. Jak norok. Dedin 4 lekor juta. Manjer ada 50 juta. Mayoritas bang sibik membali PC 6 lekor juta. Kempain. Salah tau nih berjalan urun dan memandi. Bah, poron apa punten poron? Ada mah? Noro. Noro. Tore bon mon noro. Are mau dia lah. Cok beni nyombing ah. Tore bon mon noro empian nengade bon. Ale tak kamah. Karo napa lek? Abodok remah. Kita re. Mayu. Lu ramul. Ada talen ramul. Mana? Apa? Ada kata kubur. Peringnya yung talaki kok. Tong ramul. Butak pun ke ras dong. Ayo. Ayo. Ada iya bu. Tekul. Tak ketuk. Tong. Lober ya bon. Hah? Enggak. Masyarakat lober bula moli ya. Tolong jari ya. Maju lah. Yo. Hoi. Hop. Jangan tok kaki melolong kok tai geding. Bareng. Hoi. Bareng.
Aduh. Jotae kebon. Loh, Hoi hoi. Bapak. Bareng. Bareng. Iyalah tuli lah bul. Bon apa na bocong. Ini aja jengkok di pijong aja. Lapar. Bareng. Maksudnya bareng Ria. Hoi. Tore sadeja mentero arasana bona-bona sipul. Bobotang. Burung tangga kanje orang tahu kul. Elek. Hoi. Maksudnya lo hoi roa. Bak pakarang. Hoi. Pakarang. Jotae kebon. Udah, apa saya sedang kopeng. Hoi lagi. Norok buntek banyak. Ayo. Ini mana bener bodoh kan ada ya. Pendongan anu aja. Allah bul, palekor juta bul. Ini masih panekor. Tak. Ayo. Iyalah. Apa? Kakinya demam mantan lurus di tanangnya. Enjana Arya nyariin kenenen daru kade. Ya masingku ya terok Masih anu apa tanang Pak Anu dulu lagi itu ya. menikmati. Aduh, tipang sokan. Tipang. Mak benteng aki pun. Pul. Jok ngocak. Hawe ngaku noreng. Pul. Ning lemae busukir keluar, Pul. Boh, kening kepi meneh obat. Beli obat mon kokong pe biru, Pul. Tepang lagu talak kok korban lemae Pul lah. Ayo, langsung lek. Sarjeng pasar lo majeng. Sarpe pasar tempe. Sarian pasar pasirian. Sarlok pasar dolok. Mantar ke dolo. Beni pasar. Beni. Apa? Repyang. Oh, cako pasar. Oke. Cako ya cekak kebidan mah. Aja katang KTP yang kaki sabak di sar. Sarung saya gue anu jaminan di kaki. Mosok Aja bareng di kaki bareng Rudi. pegena, Bu. Apa jok kopi tak majar kaki. Bile, Pul. Aduh bila Majer. Pesen kaki rusai kalak rua. Jadi senepu kaki aja kok aja ke sepeda. Omong apa dia? Tahu. Kan terongan bul. Nah iya terungan. Bebeni pasar kempeng. Elek, Pan.
Bola merah aglundur ke bola biru. Palang celeng aules. Ngaleka gunung mira. Iya antara gunung mira terus aleng-aleng antar ke padang biru. Iya, langsung geruduk nolai. Main lodo. Mantar kejap Jeki. Apa mah? Tahu saya. Itu dalam lagi. Iya kentong ruah bol. Nggak biasa na ruah. Pak lekor juter ya. Suruh memali dan lekor Tantretan saja. Nikah kentrong nga kokoh. Tantretan sedaja. Ya kentrung kikos kokos. Tantretan saja neka kentrung gi panas. Tantretan saja. Nika kentrong lebau. Mak bau di. Telaware bol. Kaki apa? Tekula. Ya. Oke. Oh ngokos ya lu. Oh panas. Telaware bau lah. Kentrong. Apa dia bol? Apa? Kakeknya tak cerita kenapa nje. Bah, engkau kan yang ngocang, kau tak tahu gua. Mak nyakap. Abu cek soro. Songkok lah. Taruh bopote. Ayo potongan ini nggak boleh. Kaleng bambo. Hidih. Persis sebenarnya. Lah, marah kan nak? Apa? Dia ambu lah. Ambu. Ambu tanah rokok. Oleh lemah ibu kian. Betul. Tak soleh masak, tak soleh. Kau kena banyak. Iya, dia emak ke? Dia emak. Ya adina bicara ne. Oh iya, ayo. Nyok. Mau lihat? Ini jangan bol di. Salah labot rong beratong sekecil. Ini nabi kan suker yang dinale itu bu. Boleh lagi bersepeda, non siapa je deh? Jam di siapa gitu? Mantar kan. Langlong. Halo. Tulis sambilah. Sambi. Dia emak ah. Bemarin. Kisoro rokat lek, kisoro. Suker le tangan luar. Maren lek dia mau tuan rumah le tak ada dia puan le tedung dah. Dia tak kira lek. Suker ngomong ni. Iya ro mau ro bro lah. Ora bapak. Tahu yo malam muka ada. Nyara ke biru yo yo. Tuh, saja kan kita. Apa beda? Mai ke boy mo lah nang ko kena kana. Coba diri lah. Abu mangkoro ke boy ada yon melolo. Temu tak payah bah. Kalero. Njang kok sopa mampu. Mangan kalero ke arbis. Baik, para hadirin, lawaknya sudah usai dari mana Anda bersama. Yuk kita sambut inilah kuda berdiri yang dibawakan oleh Jaksa Ipul Pasisiran Probolinggo. La. Saya. Penonton siapa dah yang pun saya. Jak Sulim, ayo Jak. Memancing, ayo.
Eka pora tabing deje sebulale pada para regendang saporana mulai ijung tak langkong saporana reng ratin ma saporana kena dina salah lompat saporana reng gendeng ikan aja bilan mola kang sulim beli kera maerong lorong na ekon aja bilan mola semangkin teka polong reng ratin teka polong kena dina soro kepak deng mak soro kepes koranjeng korangku lenagak laki ampun depak kang sukir ampun depak soro abes kak laki ajen reng ratin keng panatan ulen kira joko pemator ka ule pamireng se pada reng laki ampun cukup krocil brobo linggo salah lopon saporana saporana sayang enak koceng. Hah? Ah, tahu mau lanceng gitu. Nak kacang kencing manis. Mantar kencing manis. Ria. Oh, lanceng manis. Kacang tak jauh ya tak semana jaya pada kandeng. Ya aja nonton TV. Kacang ibarat taki pasrahin alaku pada dinak bukan TV ya nak ya lakon kacang kari setong kari setong sorak arokat muang cancalan kemantan ya nak ya toren alat arokat anu aki apa lek Alat. pekakas saja Pekakas kak tak sukir pekakas saja iya coba deh nak nika si erokat kabeh mulai dari ada sampai depak kebudih mantar moga sobung alangan penapeh muang cancalah apa sih kocak kelaban kang sukir mantar moga bisa ketorotan minta berselamat dunia kelaban akhirat amin
Mun pring cek buntera, mun kace perenter kateris. Iya. Mun Kang Sukir cek penter ya sampai oleh bek tepes. Idin. Nah. Mun kateris nganak se bunter. Mun dejeng ala se biru. Sampai oleh bek tepes paling regane 30.000. Ya matawan. Kalangko dah. Mandi sam. Kang relasyon ano pagi kentok na. Kentrongan na. Mare kentrongan guru aja. Langsung lah ya. Langsung. Kok naya ta turun kadok ini. Iyalah Naila kan. Ya, naiklah. Apa le? Apa? Apa, Bul? Apa? Nul. Cok berin kemiti le. Apa? Kemitin cotot ngara nyetnya lagi. Aduh. Ini kok nang ngebobobain kemantana ano. Kemantana Cak Sekir. Ayo kemantana. Ore kemantan ka abina. Ayo le Sandi. Kenal le. Bapak di ini mari ber. Ayolah. Nah, Oh, aduh, sak gendeng ki jagongan. Tumini konjang kanjing langit gelap-gelap katon nirintang aji kemuka siru tumindang aji soko. Nyuwun sewu dumateng kaki tawoni tawa kaki deponi depo kaki danyani danyang kaki resani ini irekso ingkang baru sopapan panggonanipun Kang Hasim Kang Sukir Hasim ingkang dalu niki kula panglebur pangucape Kang Sukir dipun kula lebur dinten 7 pekenangan gangsal wuku tikang dosa dipun seseni bumi langit lan saisine lan dipun sesene dinten 7 pekatan gangsal wuku tikang dosa kula lebur ing dinten Sabtu wage malam Minggu kliwon. Muga-muga napa sing diarepaken Kang Sukir mulai awal ngantos akhir mangke boten wonten alangan setunggal punapa-napa. Didoaken kalih balak musibah dicerekno nang rezekine. Mandar moga ejoaken dari balak musibah pangeran. Pesemak dok pangeran kelaban rezekina. Pelancar lakona. Barokah oleh lagona. Mandar moga oleh lagu do malam bakal oleh genteh tak abid oleh selebih barokah. Beriagilan jong omor bisa apolong kelaban kancah tretan kelaban beli tetangga sengkok arokat tak arokat kanggung bojong nanging nanggung bojong keke mantar mogah apa sedeti pangocan Kang Sukir serep-arep saya ngenangen kurang setahun 2 tahun leketorotan dok budih oleh gentes lebih raja. amin. Dan kaulah arwah ketemuan cancanan pangocan apa Kang Sukir Hasim malam mangket esaseen tretan sebuah kanjo sebuah luar taruh kelaban boten taruh pangocan Kang Sukir eleburuh malam mangket
Lia. Oh. Ya. Oh, oh, oh. Oh, ah, oh, 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 ja. Ah. Oh, iya. Iya. Tuh, kol tanang aja. Awas. Oh. La la la. Oh. La la. Ayah. Oh. 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 Iya. Ada coplat. Ada bere. Awas. Bere. Tak ngales ada aja. Oh, ah. Hai. Wis. Bajang-bajang tak tahu ampun karo. Oh, is jabit-abit bakal malam. Boleh keluar jarana. Takong langkong dak rabu sedejeng kok ketondu cek payan. Tepus jak sambera. Oh iya, iya mari lek. Beli tepusnya. Oh bedi nebus. Kalau jamat laki tepus jak. Lah Apa? nika. Oh, ki tore. Jak mun kesena bagi setan di anak. Kesena bagi setan di anak jak. Insyaallah. Tepus kabeh mak. Oleh 20 tahun tak gelem Iki, Mak. anak. Mandar moga are parlo nekang sukir bisa kagungan putra gimaki. Cek ngagocaan pokok di botelake di bini pokok penting berselamat. Amin, amin. Oleh berjanji ke dia cek sampai kelop pada pangeran datang gimaki. Iki. Jak. Ah, tigel bon mak deki TF boin bon. King ngereng. Mandar moga lan parengakin anak gimaki. Amin, amin. Bekoyo malen di. Jak sipul. Oyo nyokor benih oyo apa? Jak sipul. Omong soro bengoyo bah aku lek sik disa. Jak sipul. Dari melek. Jak ya. Ha? Yang bola ala kocokopan megadena. Iya. Tidak kang sukir kok pula di salah lopot nyoon Ah. semor sebanyak. Mulai gelek ki siang sampai setia mi pola beda kata-kata sekurang sopan dek turan rumah. Tantre tenakang sukir minta sepora sih tadek buat saya. Terutama kang maskur nyoon sepor. Ya, mayu saya tidak jajak ya. Iya, dari mana? Mayu kacang pak keluar beri du angin tak sukip boleh. Langsung tatak aja. Beri doangin. Langsung masuki. Osik. Ha. Aduh angin depati salam gerong dari bulan salam ge sama benipu cukene tatare tanah saja aduh angin depaati Pak Ati. salam gerong dari bulan salam de rama benipu cukende keluarga caca sukir bersama Jarita video syuting. Terima kasih bos dan juga Fitri Audio Sound System Setia Budaya. Aduna peta manisan manisan angkat jumbul. Aduna peseta nangisan nangis mata mangi ke bibir. Aduh ale
depaki salah kerong dari bulan salam de rama benipu cincin de kataretan saja ayo bisa ibu keluar jak sipul ampun cukup kicungan bulan salah lopotnya oleh sebora ampun cukup kencingan bulan salah lopotnya oleh sebora dek caca sukir sakaluarga salah lopot sekancaan nyon sebora aduh angin iyalah digeding bar jabar iya seonjak supir